Mahatma Gandhi ki chama taraga mga suba mapokomon numit kamari lainana laibak sinmathong na pangthokliba National Cleanliness Day Swachhta Bharat Divas lisangani kungamari ki thauram state asida su pangthokle National Cleanliness Day gi mapung oiba thauram asi state ki thakta Manipur laingak na senduna Imphal gi Gandhi Memorial Hall da pangthokhe thauram aduda Chief Minister N Biren luchingduna Mahatma Gandhi ki mitamda laikat pagaloinana National Anthem saktunai kai khumna buthe Thauramadu Minister, MLA, Police Amadi Lainga Kitongan Tonganba Loishang Senge, Makok Tongbo official Amadi Luching Basingshu Sarugyake. Chief Minister Birenna, Aikoi Kuding Magna non-violence da Tazabatamse. Issue Kuding Mag violence Yaudana Wadi Shanaraga, Warushin Purakna Bahot Naminase. Aikoi Kuding Magna Laibak, Stadasagi, Amadi Miam Gidamag, Tamui Sheng Hot Naminase. Loina na Mahatma Gandhi na Pamlamba, Lubananba Amadi, Non-violence asi tung induna chatmina se haike. Mahatma Gandhi ji ne pamjaramba ahimsa lubananba Bharat pumba और कोई स्टेट मणिपुर लूना नाना थंबा ये वे कोई वाकल दसु याम क्लीन दो बा वाकलोन नीट एंड क्लीन मधु मगी मैसेज मा पृथ्वी की मैम द पीपल लेवंग मैम द पीपल सिदा आइना सुंगसी चीफ मिनिस्टर मोइना मणिपुर की मैम द नुमित सिदा मैम पुनमक दैतुम मसा मा दोरसु अमोट अखाई सेंटोक बा यावबी रेहरगा लमदम सिबु लूना नाना थंबेना बखै होना मिनसी लोइना ना कोई अहिंसा द थाजसी नन वायलेंस अदुग लाइरबे इश्यूज दाउरी पुनमक पॉलिटिकली वरी बताई सानरगा लोशन violence hondaba adu ya maroina khoigi ai wakhal da laibak sigi da makta state sigi da makta miyam gi da makta ka thokpa ma loina na yamna nit and clean thamoi seng na honabado madu oiminasi